Vuk i Crvenkapica osvajaju uvjerljivo nagradu Vikend u Opatiji. Ajde Vuče. Crvenkapica s medenjacima stiže. Jeste šta prodala ovih medenjaka u dobre prve svrhe? Dobro. Ovo je samo znak da možete krenuti s ovim. Ko je točno osvojio, Vuk ili Crvenkapica? Jel ko smije voditi nekog? Vi vodili nekog drugog? Možda Crvenkapica? Evo, želim vam ugodan boravak tamo, ovo je stvarno bilo jednoglasna odluka, maska je savršena. Ja ćemo... Crvenkapica je rekla da su to najbolje uloženi medenjaci do sada. Evo, izvolite.